السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا المان ربونا كجرتوا سلام بلنا انديت ناتشو እንደምን ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሁለቱንም ቋንቋ ለምትሰሙ good evening everyone wherever you are whoever you are how was your day and your night kanal kan keessa jirtan akkam jirtu kan guyyaa keessa jirtan akkam jirtu onnumti keessa nu nagaa fayyaadha mee seenaa share godha waa lamarraa yaada hiruun barbaada tokkoffaa olol alagaati lammaffaa irratti itti deebuu danda'a inni guddaan garuu lamaan waluma keessa irraa dubbanna inni biraa ammootu waa'ee haala magaalaa lakkuu keessa argamtu yookiin ammoo hanga haala Minnesootaan keessa jirtuu fi waan deemuudhaaf deemu keessatti hawaasni Oromoodhaa bifa kamiin keessattuu hawaasni Musliimaa bifa kamiin of eeggannoo gochuu qabaa kan jedhu irraa dubbannaa. Akkam jirtu nagaa fayyaadha baga jiraattan hundumti keessanuu share godhame hanga dandeettaniin ergaa kana namaan gaha ergaan kun especially warra Minnesootaatiif it is super important warra Minnesootaatiif super important wanti ta'uuf waan hama gaggeeffamuudhaaf deemaa jirutu jira inni biraa immoo jawweedhaan wal qabatee olola miidiyaa yookiin ammootu kaadreen badhaadhina I have no idea maalii fi badhaadhinni sadarkaa kanatti deemuun akka isaan barbaachise hin beeknu sadarkaan badhaadhinni itti deemaa jiru dubbii jaalmaarroo 10 ajjeefne sanii isiisan ammoo we'll see jaalmaarroo 10 ajjeefne osoo hin taane amma JM dhalachuu Jawaar Mohammed jaalmaarroo JM lamaanuu ajandaa miidiyaa ta'anii oolanii jiru mee kanarraallee waan tokko waliin jenna hawaasni Oromoo ammoo shoorarkaa fi daddahina garagaraa keessatti Oromoo keessa facaasanii jiranii dhiqaallan alagaa jiru dhiqaalloonni jechuudha dhiqaalloonni kana kabajaanis hin barbaachisu dhiqaalaan dhiqaalaadha warri maal jalaa hafe jedhe hangaasaan tokko warri maal jalaa terraafi maalii jedhe kanaaf mee share godha nama 45 qofatu jira silaa nama 40 fi akkana deemuu qaba har'a dubbiin har'aa keessattuu warra magaalaa lakkuu Minnesota keessa jiran this is emergency waan barbaachisu jira kanaaf waan kana irraa hin dubbannaa mee waliin hiraa waliin gahaa dafaati yoo xiqqaate nama 100 galchaasan ta'uu baannaan ajandaa Minnesootaatti dhiisee biraa deema dantaadha namuu haa rakkatu abbaan ajandaa isa kaan ammootu Oromoota hunda ilaallatu keessattuu warra biyyaa ilaallatu irraa nan dubbata garuu ajandaa Minnesootaa keessa gaggeeffamuuf deemu haala hamaa gaggeeffamuuf deemu hawaasni Minnesootaa awweer akka ta'u hawaasni Oromoo bakka biroo jiruu fi hawaasni Musliimaallee keessumattuu in particular jechuudha target godhamee waan deemaa jirutu jira isa kana sirriitti irraa dubbachuun barbaachisaa waan ta'uuf kan dhufe sa'aatii kanaan mee ajandaa isa kam dura haa dubbadhu kan jawwee dura haa dubbannu moo isa Oromiyaa xiqqoodhaa dura haa dubbannu barreessaa mee jawwee warri jettan number 1 Oromiyaa xiqqoo warri jettan number 2 barreessaa kamirraa dura haa dubbannu isa kami kan dhaga'uu barbaadan kami kan dhaga'uu barbaadan wanti as deemaa jiru weekindii kana irratti Oromiyaa xiqqoo irratti waan hamatu deemuuf deema balaa kanarraa ammootu namni keenya balaa kana keessa akka hin buune of eeggannoo godhuu barbaachisu dhimma Toofiq lakkoofsa tokko barreessite Toofiq hedduu galatoomi nama lama barreesse no tokko si caalanii ajandaan tokko irra ajandaa nama lama jedhutu jira Oromiyaa xiqqoo jechuudha dhimma Oromiyaa xiqqoo irraa dubbadhaadhaan kana warri Minnesota walii fira share walii godha inbox walii godha videoon kun sadarkaa guddatti deemuu qaba hawaasa Oromoo hedduu bira gahuu qaba in particular hawaasni Musliimaa ammootu of eeggannoo godhuu qabu kamuu godhuu qaba naaf gala warri biyya biraa jirtan dhimmi Jawaarii akkasiin cinqee jiru warri Oromiyaa keessa jiru ammootu hawaasa Minnesota Oromiyaa xiqqoo guutumatti cinqee waan jiruufi dursaa warri hedduminaan lakkoofsa barreesse warra waa'ee Oromiyaa xiqqoo jettanii warra santu dursee lama barreessee isaan irraa kaa'abama dura dursee jechuudha abbama dursee sagalee caalmaa fideen jechuudha ulfaadha hedduu galatooma akkam ooltan akkam bultan irra deebi'ee bakkuma jirtanitti jechuudha Ameerikaan dur biyya ilmi namaa itti baqachuudhaaf hawwu yeroo ta'u yeroo ammaan tanaa ammootu fuggisoo deemaa jira dubbiin biyya keessaa Oromoon baqachuu barbaadu ta'aa akka jiru keessattuu hawaasni Musliimaa target ta'ee waan as deemaa jirutu jiraadha maaltu deemaa jiraadha guyyaa sanbata as deemu kana
warroonni amma IC isaan jedhaman kunniin jechuudha. ISOonni magaalaa kana keessa jiranii I don't know. Arsii Utaawayyuu eessarraa barreessaa jirta. Teessoo bakka irraa barreessitu naa himi. Eessa akka jirtu biyya irra jirtu naa himi. Arsii Utaawayyaati. Utaawayyuun jedhu badeeran. No. Arsii uf Baruwayya. Okay, Arsii uf Baruwayya. I don't know. Arsiin uf baree hin jiru moo? Maal jechuudha? Akka Arsiitti ka uf baree hin jiru buleessoo. Arsiin uf baree jira. Arsiin uf hin barre jira yoo taate Arsii bakka biraati Arsii galee yoo ta'e malee ani hin beeku. Arsiin qajeelatti uf baree jira. Kadhaa miti osoo waan baduu nan dubbachiisin. Zamana miliinikii irraa Arsiin kan uf baree qe'ee isii diffendi godhee qe'ee ofiitii fi oromummaa ofiitii fi harmaaf harki kan murame. Kanaaf maqaa akkasii sana Arsiin of baree jira. Abshiru wanti sodaattan hin jiru. Jaarraa 21ffaa keessa maqaa akkanaa kanallee kaasa. Ulfaadha hedduu galatooma. Nama 121 isin argu jira. Sanii ol illee taatan sheer godhaa walgahee namni heddummachuu qaba. Oromiyaa xiqqoo maaltu deemuuf deemaa? Akkuma beekamu kaa almost 7 olii fi almost ji'a galaa jirra. Urga IC'n magaalaa kana seenee yookiin ammootu warri daangaa silaa eegee namni seeraan ala biyya kana akka hin seenne gochuu danda'u. Har'a ammoo biyya keessa seenanii keessattuu Oromiyaa xiqqoo taargeet godhatanii maqaa saba Sumaaleetiin miidhaa fi balaa isaan gaggeessaatiin jiran baay'ee olaanaadha. Miidhaa hangammaa gaggeessaa jiran keessatti Meeksikoo akkaataan isaan itti miidhan, akkaataan isaan itti dhahan, akkaataan isaan akka saree maraateetti wanti isaan godhaatiin jiran hedduu kan nama gaddisiisu ta'ee mul'atee jira. Hawaasa Meeksikoo biyya kana keessa jiru rabbi sinaa tiksu jechuun malee wanti bal'aan jechuu danda'amu hin ulfaata. Inni biraa immoo maqaa uummata Sumaaleetiin wanti deemaatiin jiru. Maqaa uummata Sumaaleetiin uummanni Sumaalee hawaasa jabaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hawaasa jabaa hawaasa aangoo biyyattii tanaa keessatti aangoo isaaniin malu fi ka isaaniin hin mallellee hirachuudhaaf carraa olaanaa keessa jiru. Sadarkaa guddaa irra jiru hawaasa akka ta'e beekamaadha. Nama meeqatu sadarkaa siitii irra jira, nama meeqatu sadarkaa isteetaa irra jira, nama meeqatu sadarkaa biyyaa irra jira. It is amazing. Dhugaa dubbachuudhaaf. Hawaasni kun baay'ee jabaa waan ta'eef sodaan Tiraampifaatii qabanii hawaasni kun yookiin ammoo uummanni Musliimaa biyya kanatti aangoo pireezidaantummaatiif yeroon inni fiigu fagoo waan hin jirretti fakkaata. Kanaaf hawaasa Musliimaa attaa gochuudhaaf namticha Ameerikaa keessatti quraana gubuudhaan sheekotatti dhaadachuudhaan babal'inaan isteetota garaagaraa keessatti beekamu fidanii magaalaa lakkuu kana urgagalee 7 jala gahaa jira. Namni kun miseensa IC yommuu ta'u akkasumas ammootu magaalaa kana keessatti hiriira anti-immigration maqaa jedhuun it is anti-immigration haa jedhamu malee it is anti-Muslim hiriirichi dhugaa walitti himna otaate. Anti-immigration maqaa jedhuun deemama but the main goal of namticha kanaa wanti namtichi kuni godhu garuu he is anti-Muslim. Kanaaf hiriira anti-immigration maqaa jedhamuun yaamamu guyyaa sanbata as deemuu kanaaf qophaa'amee jira. Sanbata as deemu kana yookiin Saatardee jechuudha. Hiriirri bal'aan naannoo uummanni Musliimaa bal'inaan galuu irraa eegalee naannoo Siidar irraa eegalee hanga daawuntaawunitti naannoo Yuunivarsiitii Minesootaa kanneen keessatti hiriirri bal'aan gaggeeffamuudhaaf deeman. Hiriirri kun hiriira jibbaa baqaa yookiin ammoo mormii baqaa osoo hin taane hiriira jibbaa Islaamummaa akka ta'eetiin oolu himamaa jiraadha. Sababiin isaas namtichi ifaan ifatti iddoo garaagaraatitti masgiida gubuudhaan akkasumas ammootu hawaasa Musliimaa ajjeesuudhaaf dhaadannoo yookiin ammoo sheekota ajjeesuudhaaf dhaadannoo garaagaraa godhaatiin ture magaalaa kana akka galee fi hoogganni hiriira kanaallee isa ta'a jedhamee himamaa waan jiruuf kana jenna. Kana qofaa miti namoonni jibbaa amantii Islaamaa qabanii fi jibbaa baqataa qaban hedduun isaanii hiriira kana irratti hirmaachuudhaa fi biyyoota garaagaraa irraa akka magaalaa kanatti galan himamaa jira. Yaa ijoollee Uber ooftan namoonni Uberiin ooftan airportiidhaa isintu fuudheetiin mana yookiin ammoo hoteela isaanii isaan galchuudhaaf deema. These are the guys who are running against you. I better advise you not to deliver them to the hotel. Deliver gootan namoota kana fuutanii feetanii fiddaniit waan isaan baatanii isinii dhufan hin beekamu. Kanaaf warroonni naannoo airportiititti hojii akka Uberii ta'ee akka liiftii ta'ee wantoota garaagaraa warri hojjettanii of eeggannoo barbaachisu adda durummaadhaan godha. You don't know what is gonna happen. You don't know what they're gonna do because state garaagaraa irraa galu jechuun
Ameerikaa hundarraa asitti jibbaa namoonni jibbaa amantii kanaatiin guutame jibbaa baqataatiin guutame bakka biroo irraa galu jechuun eerpoortii yoo dhufan namni gara hoteelaatitti geessu warroota taaksii oofuu fi warrootuma kana. Kanaaf I advise you warsi an sii kennu you should completely ban Uber. Uberiin naannoo eerpoortii irraa nama tokkollee fuudhu cancel osoo gootanii yoo dhugaman nama taatan jechuudha. Maallaqa guyyoota kanneen argattan osoo hin taane let them suffer, let them pay while they are here for. Jibbaa kaayyoon isaanii jibbaa amantii islaamummaati. Anti-immigration haa jedhan malee osonti hawaasni Sumaalee amma Sumaaleen maal obboleessoo kiyya ilmaan Oromoodha. Namni Sumaalee namni korraapshinii keessa seenee yoo jiraate parsantii takkaa Sumaaleen ta'u. Parsantii takka hin ta'u. Garuu ammootu jibbaan maqaa isaaniitiin gaggeeffamuudhaaf deemu anas ta'eesi kiristaanas ta'e islaam Oromoon wallaggattaa ba'u kiristaanaa ta'u pheenxee haa ta'u waaqeffataa haa ta'u namni bifaan adda laalee addaan nu baasu hin jiru. We all will be in the same box jechuudha. Hundi keenya baaksii takka korojoo takka feetan charchii oola feetu pheenxee ta'e feetu ortodoksiin ta'e as long as we are physically the same. Probably kana jalaa bahuudhaa fi warroonni ortodoksii qofti yoo masqala isaanii baatanii guyyaa sana olii gad socho'uu danda'an yoo taateen alatti hundi keenyaayyuu bifa tokko qabna, hundi keenyaayyuu structurii tokko qabna, hundi keenyaayyuu ijuma takkaan laalamna. Kanaaf yoo dhugamatti warri raayidii gaggeessitan, warri transportationii daladdan ani yaamichi isinii godhu eerpoortii irraa gara magaalaa eerpoortiidhaa nama fuutanii gara hoteelaatitti hojiilee hojjettan hunda isaa I advise you if you can ban it. Osoo dhaabdani completely guyyoota hardharraa eegalee jechuudha. Har'i Thursday'dha boruu iftaan guyyoota kanneen hanga Mondeetitti guyyoota jiran kana osoo eerpoortii fuudhuu diddanii osoo eerpoortii geessuu diddanii you can do anywhere else. If you ban this place let them feel it. How you guys are important. Hangam akkasin barbaachisoo akka ta'an haa beekanii silaa osoo walii galame ani waan biraa hin godhu osoo humna qabaadhee eerpoortii dhaqee eerpoortii keessaa uleedhaan si yaasa. Hin danda'u garuu. But share it. Warri Uberiin ooftan, warri taaksii ooftan, warri liftiin ooftan, whatever country you came from, whether you are Somali, Oromo, any African country yoo taatan, Araballee yoo taatan, guyyoota kanniin arfan I ask you, I call you to completely jechuudha. Completely airportiidhaa nama fuudhuu fi airportitti nama buusu completely shut down gochuudha. Abbaan barbaade adiin, abbaan barbaade including Mexicans jechuudha. Mexicaanotatti illee himuu qabdan. Tell to the Mexican brothers, the Somali brothers, I request all of you not to give any ride to the airport or from the airport for the next 4 days. Airportii nama fuudhuu dhiisu, airportii nama geessuu dhiisu, kana yoo gootan at least dirqama kan kee bahaa jirtaadha. Garuu kana diddee airportii dhaqxee airportiidhaa warra jibbaa anti-immigration warra ta'e. Laal sima jibban si buqqisanii si dhabamsiisuu barbaadan, si ajjeesuu barbaadan, hidha si guuruu barbaadan, Afrika si erguu barbaadan, but you're gonna give them right. You bring them to the protest against you. You take them after the protest again, you take them, you give them the right to the airport and say, have a nice day, sir. I ask you, each of you, Ittiada. Namna Oromoo yoo taate, ilma Oromoo yoo taate, sanyii biyya biroo irraa dhalattee baate, macheem namni afaan kana na dhageettu. Yoo atillee asit dhalatte, haadhaaf abbaan kee shanyiin kan keeti Oromiyaa marraa dhufan. Kanaaf namoota beekta warra raayidii oofan hunda isaaniititti ergaa kana walii dabarsaa. Pass this information to everyone. These racist guys, they are coming from all over the states to protest, but the name of the protest is called anti-immigration, but for sure the leader of this organization is anti-Muslim person. So you need to ban gochuu qabdan, dhaabuu qabdan guyyaa kan. Hin fe'ina yaa Oromoo kanneen let me speak in Amharic too.
ኢትዮጵያ ተወልዳችሁ ወደዚህ ሀገር የመጣችሁ በዚህ ሚኔሶታ ውስጥ ለምትኖሩ የታክሲ የሊፍት እና የተለያዩ ራይድ እና የታክሲ ሹፌሮች ለሆናችሁ በሙሉ ኡበርን ጨምሮ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እስከሚቀጥለው ሰኞ ድረስ አንታይ ኢሚግሬሽን የሆነ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ቅዳሜ ከሪቨርሳይድ ጀምሮ እስከ ዳውንታውን ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኔሶታን ጨምሮ እዚህ አካባቢ ላይ ይደረጋል። ይሄንን ነገር የሚቃወሙት እዚህ ውስጥ ያለው ግለሰብ አንደኛው በመጽሐፍ ቅዱስን በማቃጠልና ሼኮችን ወይም ደግሞ ኢማሞችን ገላቸዋለሁ በሚል የሚዝት ግለሰብ መሪ ነው። So what you do? How can we protest against them? How can we stop them? How can we become stronger together? It doesn't matter wherever you're born. It doesn't matter whatever religion you have. As long as we have similar physical appearance, we will be all the same. They don't know whether you are Christian. They don't know whether you are Muslim. You don't know whether nobody knows who you are. Nobody knows what your religion is. And therefore, we can work together to do something against them. Don't give them ride to the airports. Don't give them the ride from the airport. So what you should do is, as Uber, taxi, Lyft driver, or any kind of ride share, don't pick anyone from the airport starting from today. And do not give any ride to the airport too. Cancel all those. Don't accept it. And inform your friends. Share this information with your friends. These are the people that you are going to give them ride, and you should stop giving them ride. Don't give them any kind of service. How do you give such ride? And then you say to the airport, welcome brother. Welcome to Little Oromia or Minnesota, a land of 10,000 lakes. Then the next day you see that he will march. His march is just to expose themselves how they hate immigrants. That's a goal. You give them the right, but they are here to tell you that we don't like you. We hate you. Get out of here. That's their goal. That is their goal. So as long as you know the mission of what is going to happen during this weekend, please stop giving any ride to the airport or from the airport. ምናልባት በቺ ገንዘብ እቺ ትንሽ ገንዘብ ምንም እድሜ ልክን ለማታኖር ለነኚህ ግለሰቦች ራይድ ሰጥተ እነኚህን ሰዎች ከኤርፖርት ወደ ከሚኒያፖሊስ ወይም ደግሞ ሴምፖል ሊሆን ይችላል ወደ ኤርፖርት የምትወስዳቸው ከሆነ ምናልባት ፈጣሪ የእጅን ስጥ ነው የምልህ። ፈጣሪ የእጅን ይሰጥሃል። ምናልባት የሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ የአደጋው ተቃማሽ አንተ ትሆናለህ። ምክንያቱም no one has to go. ተመልከቱ፣ በእነኚህ ቀናቶች መካከል ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኔሶታ ጀምሮ እስከ ዳውንታውን ሚኒያፖሊስ ባሉት አካባቢዎች የምትኖሩት ህዝቦች ስራውንም ከሆነ ዝጉት። Stay at home, especially Saturday. Stay at home. Don't go around. Be careful. Watch carefully, because sometimes people are crazy. አንዳንዴ ምንድን ነው የሚባለው? በቃ እኔም ወጣለሁ ጀግንነትን ቪዲዮ ለመቅረጽ አትውጣ። በቃ stay at home. Be safe. እነኚህ የመጨረሻ ዘረኞች ናቸው። የመጨረሻ አረመኔዎች ናቸው። የመጨረሻ ክፉዎች ናቸው። እነኚህን የመጨረሻ ክፉዎች ታጥቆ ሊመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም እነኚህ ናቸው ታጥቆ በየቦታው። እነኚህ ሰዎች እኮ ልትረዱ የሚገባው ነገር ወይም ደግሞ ዝምቤኩ ቀብደን ወሮተ ጃንዋሪ 6 ስቴት ዋይት ሃውስ ጄቃ ቱረን ኢሳን ከኒን ወረ ጅባ በቃታቲ ፊ ጅባ አመንቲ እስላማት ይወረጉ ተመጥፋ ጅራ። So what do? Watch yourself. Uffata kan kello feeggenno god, because an islama fakkaadha jetteetiin maalii dirattee mur suufa kan keeffadhuuti deem. Yoo ka deemtu yoo ka dirqamtee manaa baatu taate. Sanaan ala manuma kan keetiyyuun bayni mana kan keetii waa hunda gaggeeffadhu. This is one point. Starting from tonight. And another point is Jummaadha. Guyyaan Jummaa dhufaa jira. Masgiidni dhufaa jira. Masgiidni biyya kana keessa jirtan namoonni masgiida qabdan hundumti keessanuu jechuudha. Masgiida keessan poolisni akka isinii tiksu koreen masgiidaa yookiin boordiin masgiidaa 100% magaalaadhaaf hima. Yookiin namni hidhattanii hin qabnu jarri hidhatanii deeman achi dhaabatteedhaan ammoo you cannot protest anything, you cannot protect anything. Harka qullaa dhaabbachuudhaan. So what you have to do is
hire security who can stand for you, or ask the city to provide you a guard to give you at least couple police. Poolisoota hanga ta'e nama isin eegu, nama isinii goru, warri masgiidaa, koreen masgiidaa gaafadhaa, walitti qabadhaa, masgiidota jiran hunda isaanii tiksaa. Because guyyaa kana keessatti wanti eegamaa jiru, wanti sodaatamaa jiru, quraana gubuu jedhanii eegamaadha. Quraana ni gubuu jedhamee eegamaadha. Haa gubani. Don't worry about it. Rabbiin yoo dhugamatti Rabbiin jiraate. Waa isinitti malaala. Yoo dhugamatti Rabbiin ummanni biliyeenaan lakkaa'amu sagaduuf biliyeenaan lakkaa'amu itti amanu yoo jiraate guyyaa isaan quraana isaan gubuudhaaf deemu Rabbiin gubee adunyaa agarsiisuudha. Yoo jiraate yoo san ta'uu baate ammootu quraana gubate jettee wareegama hin taane hin baasini guyyaa kana. Jiraachuun kan kee achi booda wanti hafu achi booda wanta dhufutu nuuf caala. Because we gonna go a long distance beeka. Zamana keenya keessa irratti wanti kun erga ta'e we will go a long distance in the future. There might be a point where when these people regret, guyyaan jarri kun regret godhan jiraachuu danda'a. So kanaafi baqataan kamuu itti himaa kana waliin gayaa odeeffannoo kana sirriitti irraa dubbadha. Kanaafi ani musliima masgiidni akkamitti ana dura gubateetiin churchiin akkamitti masgiidni tikfamuu qaba. Quraana fuudhee quraana gube jettee ammootu wixxifattee waan hin taane keessa of hin naqini. Yoo guban haa gubaniime meeka musliima fixanii kan laalla. Quraana gubuudhaan amantii islaamummaa sammuu hayyoota quraana qaraanii keessa jirti waan ta'eef osoo quraana adunyaa kana irra jiru hunda isaa irraa gubanii namoonni deebisaniitiin sammuu irraa barreessan. So it is impossible to take anything back. Wama takka wanti isaan gochuu danda'an hin jiru. Ummanni kuni ummata islaamummaa jibban qofa osoo hin taane ummata amantii hin qabne. Ummata amantii completely hin qabnedha. Waan qura Matsaaf Qudusiin jedhu iyyuu warra ittiin bulle jechuudha. No church. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Single waan amantiin quraana kitaabni isaanii jedhu san warra ittiin bulle. Kanaaf namoonni kuni dantaa qaban jettanii ofafoo dhaabbannee protesti goonaa akkas goonettanii dabarsitanii isaan nagaan karaa irraa hagalanii sana booda mormii keessa bahuu danda'ama. Sana booda sagalee keenya dhageessifachuun danda'ama. Garuu guyyaa kana akka guyyaa Oromoodhaa fi Amaarri state capitolitti lammiilemmaan biyya takkaa nuti walitti buunu siyaasaa walitti nu nyaachisu sana guyyaan sanbattanii kun guyyaa akkasiiti mitidha. Guyyaan sanbattanii kun guyyaa akkasiiti miti. ICC jibbitanii warri ICC daran wanta hanga ammaa ICC'n godhe baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha relative. Wanti jarri kuni godhuudhaaf deeman waan hamaadha. Ummata summiidha. Ummata summii kana ammootu yeroo tokko tokko mammaaksa Oromoo baay'ee gaariidha. Baraa fi furguggee gadi jedhanii jala darbuu jedhan. Sodaa miti kun. You have to be smart. Dargiin yeroo mammaakan warri dargii yeroo waraanaa maal jedhan? Jagnaannaa birillee toloo isabbaraal fariinnaa taraaraa mingizee minooraal jedhan. No. Sodaataa ta'a. Ani isinitti hima. Guyyoota sadeen kana sodaataa ta'a. Lazalaalam Nur. We need each Muslim community. We need each immigrant, regardless of wherever you came from. Akka beekta dhufe hin barbaanna hunda isaatu. Kanaafi obboleessoo Nuraddiin Yuunee akkam osoo argu gubataa Rabbi jira Rabbi deebiyaa deebisu. Maal ati fudhattee yoo as jiraatte kootu wanti ati dhaqxuuf hin jiru. Don't go there bakka dhumatti hin bayin iddoo sana dhaqxe taanaan hin galuun kan kee Rabbi beeka. Quraana Rabbiitiif iddoo sana dhaqee gubachuu malaadha beekama. Namichi kuni nama quraana bakka hedduutti gubaa ture as keessa jira waan ta'eef wanti akkanaa kun godhamuu qaba. Yoo gadi baatee haqattee dhaqxee wixxifattee dhufe ummanni magaalatti yaa'ee isteeta garagaraa irraa dhufe kun ammoo daqiiqaa 5 irra deemee si ajjeesa. Yoo Rabbiin ammootu dhugamatti quraana namaa miti keessaa dhaabbachuu qabu. Rabbi dhaabbachuufii qaba. Rabbiin ammoo Rabbichi guddichi kan namni kun hundi namni biliyoonaan lakkaa'amu isaa sagadu isarraa waa hunda eeggatu. Guyyaa dhumaa irratti illee murtiin dhumaa isa jalatti kan taatu inni guddaan sun jechuudha. Guyyaa sana yooma viidiyoo nu wanti sun ta'ee agarre Rabbiin harka haa deebisuuf hidhadha. Yoo qalbii qabaatan isaanu isii tana ajandaa keessaa baafatudha. Ajandaa keessaa baafatu isii tana. Ajandaa keessaa baafatu. If they do it, probably Amerikaa keessatti rakkoon isaanii mudatu ta'a.
throughout the world garu adunya honde biratti garu jechuudha biyyoota adunya honde biratti garu imbaasiiwwan Ameerikaa lammiileen Ameerikaa bifaan adii ta'an kamoo they may suffer sodaa miti kuni clearly ummata lammiilee Ameerikaa ummata nagaattu miidhama lammiilee Ameerikaa kan waan kana afoo dhaabbatan iddoo biraatti namni aariidhaan miidhuu danda'a. We should not be aaruun osoo hin taane bilchinaan hayyoominaan caallee argamuu qabnaadha. Namoonni bakka biroo teettaniitiin ammoo akkas gootanii afaan keessan cufadha. This is about Minnesotans. Dubbiin kun dubbii lammiilee Ameerikaa keessa jiraniiti. Dubbiin kun dubbii hawaasa Oromoo fi hawaasa Musliimaa hawaasa baqataa Minnesota jiru qofa ilaallatu. Kanaan ala akkamii akkas gootanii akkamii akkas taatanii dibbee dhahuu dhimma kana irratti nuuf dhiisaa jalaa gara. Kana adaraa isiniin jedha. Hiriira jibbiinsaattu gaggeeffama. Hiriira akka osoo kophaa kan taatu taate osoo wal qixxummaadhaan namni ka waliin bahu taate silaa waa gootu qabda. Garuu ammootu dubbii akkasiiti miti. Kuni ummata mashinganii hidhateetiin yaa obboleessoo. Kanaaf naannoo masgiidaa irraallee of eeggannoo godhaa. Securitiin masgiidaa ammoo har'arraa eegaltanii hanga guyyaa mandeetti of eeggannoo cimaa akka gootan. Warroonni biizinasa naannoo masgiidaa keessaa qabdanillee of eeggannoo cimaa godhaa. Lock the door. Yoo barbaachisaa ta'e shut down all the business. Hinduutani guyyoota sadan arfan kanaaf. Namni beektan qofa alaan tuqee keessaan seenee akkasii gurguruu yookiin gurgurattan. Warroonni biraa immoo of eeggannoo barbaachisu godhaan dhaamsa kooti. Kun waan Minnesotaati. Inni biraa olola Jawaar Mohaammed irra gaggeeffamaa jirudha. Olola kana namni hedduun isaanii biyyarraallee bilbilanii maal kan jedhudha. Maalaa jennu obboleessa keenya jennaan taate, diqaalaa keenya jennaan taate, galticha jennaan taate hin beeknu. Ermiyaas Laggasaa namichi jedhamu namni abbaan isaa Oromoodha. Ilma Oromooti. Garuu diqaalaadha. Warra angaasaa maalirraa yemintirraa fi jedhuun sana jechuudha. Isaa fi gurbattii Dassaaleen jedhamu kan gurraacha warra dabuubii tokko jechuudha. Isu የደቡብ ሳይሆን ደደብ ጭንቅላት ያለው ነው። amma durallee jaarsonni Amaaraa dhimma Jawaarii kana 7-2 dura Jawaar Minnesota Texas maal bakka jedhamu qabameeraa jedhanii haasawanii Texas biyyoo biroo Minnesotaan biyya biroo hidhamee jira jedhanii odeessanii hadhallee deebi'anii Jawaar akkas ta'ee እንግዲህ በሬ ወለደ ተረትን የምትረጩ የአማራ እና የብልጽግና ካድሬዎች ተቀደዱን እስከ መጨረሻ ሰው እስኪታዘባችሁ ድረስ ተቀደዱ። በተለይም ኤርሚያስ ለገሰ እሳት ላይ ያለ ከእሳት ጋር እያላችሁ በሻሸመኔ ቄሮ ላይ በዌስት አፍሪካ በተደረገው ግድያ የሻሸመኔን ቄሮ ፒክቸር ቪዲዮ ሰርታችሁ በእናንተ ምክንያት መዓት የኦሮሞ ዜጎች በአንተ ምክንያት በተለይም ኤርሚያስ ለገሰ ከባድ አደጋ ደርሷል። ህይወት ጠፍቷል። ትከፍላታለህ። ይገርማል። ቀን ያገናኘን ትከፍላታለችን ኤርሚያስ ለገሰ ትከፍላታለህ። ከዛ ቀጥለ እንደገና ላለፉት 4 ዓመታት በአጫሉ ግድያ አጫሉ በመገደሉ ከአማራው አክቲቪስቶች ነን ባዮች ጋር ከኢትዮ 360ዎች ጋር በመሆን በሱ ሞት እንደ ሰርግ የጨፈራችሁት በኦሮሞ ምሁራን ግድያ እስር እንደናንተ ገንዘብን ያሰባሰበ የለም። ተተፋለችንም ጊዜ ነው ይመጣል። ጊዜ አይዞን አቅብለ ተተፋታለህ። በቀመር ዩሱፍ ላይ አርቲስት ቀመር ዩሱፍ ላይ የሰራችሁትን ድራማ ባናስቆማችሁ ኖሮ አርቲስት ቀመር ዩሱፍን አስገድላችሁ ነበር።
አስገድላችሁ ነበር። አቆማችሁ። ፈጥነን ስለመታናችሁ ጭንቅላ ልክልካችሁ ስለነገርናችሁ ወዲያው ይቅርታ የመጠየቅ ደረጃ ደረሳችሁ። አሁን በጀዋር መጣችሁ። ጀዋር ታሰረ። ጀዋር ላይ እንደዚህ አይነት ወንጀል ተገኘ። ኦልሞስት ለአንድ ወር ያህል እየተቀደዳችሁ ነው። እኔ ኤርሚያስ ለገሰ እድሜ ስንት ነው? 50ዎቹ ቤት ገብተሃል እኮ። ከአሁን በኋላ የሚቀር ሞት ነው፣ ገደል ውስጥ መግባት ነው፣ መቀበር ነው የሚቀር ያንተን። ነገር ግን ያለለ ነገር ምንም ነገር ያለለ ነገር ሰው ባለለበት ኢከሌ እንዲሆኗል እንደዚህ አይነት ወንጀል ተገኝቶበታል ብላክ ሜይል ሰዎችን የማድረግ የሰዎችን ስም ማጥፋት ካንተ በላይ በኦሮሞ ላይ ከአብይ ከነመለስ ዜናዊ ጋር ሆነ የቱለማን ገበሬ የቱለማን ባላ 1500 አባወራዎችን ካፈናቀሉት ግለሰቦች መካከል አንዱ አንተ ነህ። የረሳን እንዳልመስል የራስህ አንተ የሰራው ቪዲዮ 15,000 አባወራዎችን ከአዲስ አበባ ካፈናቀሉት የኦፒዲኦ አባላት መካከል የመጀመሪያውና ቀንደኛው ጣራ ኦሮሞ የሆንክ ግለሰብ አንተ ነህ። አንተ ኦሮሞ ሳይሆን ገልቱ ዲቃላ ነህ። እኔ ያንተ ምስት አንተ እንደዚህ ስትዋሽ ስትቀደድ፣ ምናልባት ህንዳዊ ነች መሰለኝ ምስት፣ ምናልባት ይሄን ቋንቋ ብትረዳ አንተ የምትዋሸውን አንተ የምትቀደደውን ቀዳዳ ብታውቅ ኖሮ ምስት እንዴት ከአንተ ጋር ትኖራለች? እንዴት ነው ከአንተ ጋር መኖር የምትችለው? ያንተ ባለቤት ሰው ባልሆነበት ባልደረሰበት ይሄ ተገኘ ይሄ ወጣ ይሄ ወረደ። ወንድም ልንገርህ፣ ጃዋር መሐመድ እኮ አንተ እንዳልከው ሳይሆን በጣም ከብዙ አገሮች ጋር እንደምሰራ ነግሯል በግልጽ። ግን ወንጀል ተገኝቶበታል፣ ታስሯል፣ ምን ተደርጓል፣ እንዲሆናል። አንተ ለማን ነው ለማን ስትል ነው ይሄን ሁሉ ሸክም ይሄን ሁሉ አጥያት የምታሸክመው? ዝም አልናችሁ ባለፈው። በቃ ስትቀደሩ ከ2 ሳምንት በፊት በተለይም አንድ ቶርቶራ የሆነ የአማራ ሽማግሌ አለ። ስትቀደሩ ተው ይቀደዱ እስቲ ምናልባት አጀንዳ አጥቶ ነው የሚያደርጉትን ነገር ሲያጡ ነው መንግስት በዚህ በቃ በስም ማጥፋት የሚከፍላቸው ነገር። ዛሬ ስንት ቪዲዮ ሰርተዋል፣ ዛሬ ስንት ሰው አይተዋል በምን ዝም አልናችሁ ብሉበት ብለን። ከዛ በኋላ ጀዋር መጣና ትልቅ በተለይም በጂኦፖለቲካል ዙሪያ ያለውን ነገር ትልቅ መጣጥፍ ለቀቀላችሁ። ሚዲያ ላይ ያላችሁት ግለሰቦች ሁሉ በሱ ስንት ብር እንደሰራችሁ ወደ ቪዲዮ ቀይራችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ በቃ ሰው ይሰማናል በሚል የሆነ የሚያከራክር የሚያጋጭ የህዝብን ልብ የሚሰቅል አጀንዳ የኦሮሞ ህዝብ ብዛት ስላለው የህዝብን ልብ የሚሰቅል አጀንዳ አምጥተን የኦሮሞ ህዝብ ይሄን ዩቱብ ይከተለናል ያየናል፣ ከቲዩብ ብር እንወስዳለን፣ ከዛ በስም ማጥፋት ከአብይ ማጨብጨብን እናገኛለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እኔ እውነቴን ነው የምልህ። ምናልባት ለብልጽግናዎች ነው የምናገረው። ይሄን ብልጽግናዎች ምናልባት ዛሬ በፖለቲካ በጣም በተቃራኒ አቅጣጫ ላይ የምንቀመጥ ሰዎች ልክ ቲፒኤልኤፍ እንደታረቀ ኦላ ከቲፒኤልኤፍ ከብልጽግና ጋር ሊታረቅ ይችላል አንድ ቀን። ጀዋር ከነኚህ ሰዎች ጋር ሊታረቅ ይችላል አንድ ቀን። አይታወቅም ነገ ምን እንደሚይዝ ኖቦዲ ካን ፕሬዲክት። ያኔ ግን የት እንደምትገቡ አላውቅም። ያኔ ግን እንደ አንጋሳ ይቅርታ ተጠይቆ ይሁን፣ ያኔ ግን እንደ ወንድማችን ዛሬ እስር ቤት ላስገባችሁት እንደ ታዬ ደንዳ ይቅርታ ተጠይቆ ይሁን ጀዋርን ይቅርታ ጀዋርዬ ይቅርታ የኔ ጌታ እኔ ነኝ ያጠፋሁት አንተ ያለለም ባልዋልክበት እኔ ነኝ ኃጢአት ያሸከምኩት ትሉ ይሆነ። ነገር ግን ይሄን ለማለት አእምሮ ያስፈልጋል። ደሳለኝ የምትባል I don't know whether you are ከምባታ or ሀዲያ but you are ደደብነ። ከዛ ከደደብ አካባቢ ነው ይሄ ደደቦች ጭንቅላት በጣም የመጨረሻ ደደብና ደነዝ አህያ ትምህርት ቤት የሚሰራበት የማይገባው ምላስ እንጂ የማመዛዘን ጭንቅላት ያለላችሁ እውነትና ውሸትን ማመዛዘን የማትችሉ ዝም ብላችሁ ያለለ ተአምር ፈጥራችሁ በቃ የዚህን ሰው ዛሬ አይቶኛል እያላችሁ በሞራል ራሳችሁን የምትሞሉ በቁም የሞታችሁ ሬሳዎች ደሳለኝ የምትባል የደቡብ ኢትዮጵያ ልጅና አንተ ኤርሚያስ ለገሰ የምትባሉ እርግጠኛ ነኝ ወንድ ነው የጠፋላችሁ። ሰው ነው ያለለን እናንተ ከምትኖሩበት አካባቢ ውሾች ናችሁ ያሉት አካባቢያችሁ። በቃ የመጨረሻ ዝቃጭ ሰው ያልሆኑ
እናንተን ትምህርት ማስተማር የማይችሉ ግለሰቦች እናንተ አካባቢ ስላሌሉ አፋችሁን እስከ መጨረሻ ትከፍታላችሁ። 360 ዲግሪ ትከፍታላችሁ። 365 ዴይስ ትጮዋላችሁ። ግን ምንም ለውጥ አላመጣችሁ። እስቲ ኤርሚያስ ለገሰ አንድ ሰው ረድተ የአንድን ሰው ህይወት ከማመሰቃቀል ውጪ የአንድን ሰው ህይወት አንተ የደገፍክበትንና የለወጥከው ቀን አለ? I don't think you even changed your family's life. ምንም ነገር መስራት ስለማትችል ምንም ነገር ብቃቱ ስላሌለ ቀን ከሌሊት ጠዋትና ማታ 24 hours 365 days ሚዲያ ላይ ነው ያለው። ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች እኮ እውነቱን ይዘው ቆይ እስቲ እንረጋጋ፣ ይሄ ሀገር ወደ አንድ ጥሩ አቅጣጫ ሊመጣ ይችላል ብለው ከሚዲያ የራቁት በጣም ቢያንስ 20 30 40 የሚሆኑ የኦሮሞ አክቲቪስቶች የኦሮሞ ምሁራኖች በጣም ሚዲያ ላይ ነበሩ ትተዋል። ለምን? እኛ ኢትዮጵያን ህዝብ አናጋጭም። አማራንም ከኦሮሞው ጋር ማጋጨት ግን አጀንዳችንም አይደለም። ትግሬና ኦሮሞን ማጋጨት አጀንዳችን አይደለም። ኦሮሞና ሌላን ማጋጨት አጀንዳችን አይደለም። የኦሮሞን ምሁርና የኦሮሞን ምሁር ማጋጨት ብንችል ማስታረቅ ብንችል ወደ አንድነት ማምጣት እንጂ ማስታረቅ አይደለም። እናንተ አብይ አህመድ አጀንዳ ሰጣችሁ የመደመር ፖሊሲ ነው አብይ የሚከተለው። ይቃወምም ይደግፍም ይሄን ግለሰብ አምጥተን እንተቃቀፍ ነው። በአንድ ማዕቀፍ ውስጥ እቺ ነገር እናሳድግ ነው። አብይ አህመድ እየሰራቸው ያሉትን አንዳንድ ልማቶችን ስታይ እድሜ ልክ 30 ዓመት ለብልጽግና አሽካር ሆነ ባለ አንድ ነገር አልሰራህም። አንድ ቦይ ያልሰራበት ነገር አብይ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው። ኦኬ እየሰራ ነው። we will support that። ካንተ በበለጠ አያ የእናንተ አይነቱን ደደቦች የእናንተ አይነቱን በቃ ለምትናገሩት እንጂ ነገ የናስ ልጅ ምናልባት የኤርሚያስ ለገሰ ልጅ ኤርሚያስ ለገሰና ይሄ ደሳለኝ የሚባል እንደዚህ ስትቀደዱ የእናንተ ልጆች ነገ ምን ይሉን? አባታችን በጣም ቀዳዳ ነው። አባታችን በጣም ውሸታም ነው። አባታችን የማይታመን ሰው ነው። እናንተም ብሎ ክርስቲያኖች የዚህን አይነት ክርስቲያን የዚህን አይነት ሃይማኖት አለኝ የሚል ግለሰብ ምናልባት ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ልታባረሯቸው የምትችሉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገቡ ውሾች ናችሁ። ውሾች፣ የመጨረሻ ውሾች። ጀዋር መሐመድ በሰላም ነው ያለው። ጀዋር መሐመድ ምንም የሆነው ነገር የለም። ምንም ነገር ጀዋር መሐመድ ጥበቃ ያደርግለታል እንጂ አሜሪካ አንተ እንዳልከው ወስዶ እስር ቤት አንተ መሰለ እንደ ተራ አሜሪካ እኮ ጀዋርን ሽሩር የምትለው ሰው ነው። አደራህን በርታ ግፋ ብል ቢያንስ ጀዋር መሐመድን አሜሪካ ምናልባት የኢትዮጵያ አይደለም ለአፍሪካ እጅግ በጣም አስፈላጊ ለኛም ይጠቅመናል ብላ አሜሪካ ከምታስባቸው ሰዎች ውስጥ እንጂ አሜሪካ በጥፋት ከምትፈልጋቸው ሰዎች አይደለም ያለው። ነገር ግን የእናንተ ጥላቻ ምን ጊዜም ቀና ላለው ለኦሮሞ ሰው አንገቱን ቀና ላለው አልደፈርም ባይ ለሆነው ለኦሮሞ ምን ጊዜም ያላችሁ ጥላቻ ውስጣችሁ ያለው የመጨረሻ ክፋት ለዚህ እኮ ነው ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሰላም የማይሰጣት። በእነኚህ እኮ ስለምትደገፉ ነው። እኔ ለብልጽግና አመራር አንድ ጥያቄ አለኝ። ለሽመልስ አብዲሳ ጥያቄ አለኝ። ለአዳነች አቤቤ ጥያቄ አለኝ። ለታከለ ኡማ ጥያቄ አለኝ። ለአብይ አህመድ ለራሱ ጥያቄ አለኝ። ምን ስትሉ ነው እነኚህን አይነት ቀዳሎች እነኚህን አይነት ውሸታሞች ቀጥራችሁ ውሸት ብቻ ያለ ነገር እንኳን ብታስመስሉ ቆንጆ ነው። ያለለ ነገር ፈጥራችሁ የሰውን ስም ለምንድን ነው የምታጠፉት? አይናውታት ምርጫ እየመጣ ነው። እናውቃለን። ምርጫ እየመጣ ስለሆነ ቀድመን ስም እናጥፋ ነው። ጀዋር ከሆነ አገሩን ትቶላችኋል። አገሩን ትቶላችኋል ማለት ስለ ኦሮሞ ጉዳይ አሁንም እሱም ምጽፎ ነገር እቺ ሰሞኑን በጂኦፖለቲክስ ውስጥ የጻፈው ፖለቲካ የሰጣችሁ ዕውቀት አስባችሁ ማታውቁት አናላይዝ ማድረግ አድርጋችሁ የማትችሉትን ነገር ቦምብ ስለጣለባችሁ አሁን በቃ ስም ማጥፋት ጀዋር ታሰረ፣ ጀዋር እንዲህ አይነት ወንጀል ተገኘበት፣ እንደዚህ ሆነ። ወንድሜ ወንጀለኛ አንተ ነህ። እድሜ ልክን ቤት ተቀምጠ ከዩቲዩብ ብር የምትሰበስብ ስራ ያለለ ቋሚ ስራ ያለለ እናንተ ናችሁ። ከዚህ ስትሄዱ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ሆቴል አስቀምጦ የሚቀልባችሁ ደደብ አህዮች እናንተ ናችሁ። ጀዋር መሐመድ በጭንቅላቱ የሚፈለግ ሰው ነው። እኔ ወደድኩትም ጠላሁትም
አብይ ወደደውም ጠላውም አብይ እኮ የጠላው አብይ የጀዋርን ፖለቲካ የጀዋርን ብቃት የጀዋርን ህዝብን የመገልበጥ ችሎታ ስላወቀ ስልጣን ላይ ለመቆየት ስል የግድ ያስፈልገዋል። ጀዋር ከዛ መሄድ ወዶ አይደለም የግድ ለማ ከዛ መሄድ የግድ ያስፈልገዋል። ገዱ ከዛ መሄድ የግድ ያስፈልገዋል። በቃ አለቀ። ስልጣኑ ላይ ለመቆየት ስል የማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ በጣም ተቀናቃኝ የህዝብ ተቀባይነት ያላቸው ፖለቲካ ውስጥ የኖሩ የቆዩ ሰዎችን የግድ ማግለል አለበት። ምክንያቱም ሂ ዋንት ሂዝ ሌጋሲ። እስካሁን ድረስ አብይ በልማት በልኩ የሰራውን ሌጋሲ አይ ወንደር ሂም ታንኪዩ ነው የምለው እኔ በጣም ታንኪዩ የምለው ለተሰራው ለነገው ትውልድ ነው። ዛሬ ግን እያፈናቀለ ላለው ህዝብ ግን መፍትሄ መስጠት አለበት አብይ አህመድ። በተለይም ሰሞኑን በኤርፖርት ምክንያት ከ15,000 ነው 1,500 አባወራ ነው የተባለው ከዛ ከትልቁ አዲሱ ኤርፖርት ያፈናቀላቸውን ግለሰቦች ሜዳ ላይ በትኗቸዋል። ግን ሚዲያ ላይ አብይ አህመድ ወጥቶ የተናገረው ሌላ ነው። የፓርላማው አባላት የጨፌ ኦሮሚያ አባላት ለነኛ ሰዎች ቦታ ፈልጉ፣ ኤርፖርቱን ሰራችሁ ለነገ ትውልድ ነው፣ እናንተም ትሄዳላችሁ እኛም እንሄዳለን፣ ሁሉም ይሄዳል፣ የነገውን ትውልድ ግን ይጠቅማል። እነ ኤርሚያስ ለገሰ ግን የሰውን ስም በማጥፋት የሰውን ስም በማጥቆር ወንጀል ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ወንጀል ነው፣ ትጠየቃላችሁ ጊዜው ሲመጣ። የሰውን ስም በማጥፋት ሰው ባልሰራ ውሏል በማለት እያንዳንዷ ዩቲዩብ ላይ የምትሰራት ቪዲዮ ሴቭ እያደረግንላችሁ ነው። ትረስት ሚ፣ እያንዳንዷ ቪዲዮ ዊ አር ሴቪንግ ኢት ኤንድ አት ዋን ፖይንት ዛሬ እውነት ስለተናገርክ እንደምትታሰረው ሳይሆን እውነት ስለተናገርክ እንደምትገፋው ሳይሆን ስም በማጥፋት በራሲ ቪዲዮ ትከሰሳታለህ። እምብ ካልክ ደግሞ አንዱ ቄሮ ምን እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ ኤርሚያስ ለገሰ የምትባል ጣወልዋሌ ኦኬ የሰባተኛው ትራፊ በቃ ልክ እዛ ጋር ካልነገሩ አይገባህም። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ስለ ኦሮሞ ህዝብ የምትቀደውን ስለ ኦላ ያለህን ጥላቻ የምትነዛውን ከደቡብ ከዌስተርን አፍሪካ ወስዳችሁ ከሻሸመኔ ወጣቶች ጋር አገናኝታችሁ ያስገደላችሁት የሻሸመኔ ወጣቶች፣ ሌላው ይቀርና ኦሮሞ ሶማሌን ገደለ ብላችሁ የሰራችሁት ቪዲዮ እሳት ላይ ጅቡቲ ላይ ቀላል የማይባሉ የኦሮሞ ወጣቶች ተገለውበታል። we have that record for you. We are just waiting for the moment. The moment will come. It's not going to be far, trust me. The moment will come. All those videos that you have done, we do have it. You do not have any answer for that when the day comes, trust me. ስለዚህ አንተ ገለባና ሌባ የመጨረሻ ቆሻሻ የሆንክ ግለሰብ ልጆችን ብታሳድግ ይሻላል። አለበለዚያ እቺ ወንጀል በዚች ወንጀል ትከሰሲና ተጠቅልለሽ ኢትዮጵያ ትገቢያትና የኦሮሞ ቄሮ እንደ ኳስ ይዘብጥሻል። ቄሮ ኦሮሞ ደገ ይፈዳ ጉርበቲ ደሳለኝ ጀደም ነምትች ኤርሚያስ ለገሳ ጀደም ከዋን እንጅሬ ጀዋር አከስተ የከከሲ ደለገሜ አችቲ ደሜ አሲተከስተ አሲምበሄ ገዲቡ የጀር ጀዋር ነጋ እንጅረው መቶ ኦሮሞ ደገ ይፈዳ ጀዋር nothing happened to ጀዋር is in his home probably at this moment sporti dalagu jira fi gutti jira garu warri ጀዋር ማፍጅራታ ጀዋር ማፍዋ ኢትዮጵያ በሬሳ ዮ እኒ ጨልሴ ጀዋር ሂደሜ ጀዳዲ አጀንዳ ረውፈን ጉያ እኒ ገዲ በየ በሬፈመ ተኮ ገዲ ዲስ አጀንዳ ዩቲዩብ ኢሳኒት ኤማላ እትንጉርተን አመለ የሮ እኒ ጨልሱ አመለ አጀንዳ ሰነው ማኒ ጀዋር አጀንዳ ብራ አከሳኒ ከኑ በርባድ በሬፈመ ብራ አከሳኒ ከኑ በርባደን ኢሴ ብራ አከሳኒ ከኑ በርባደን አይ ቲንክ ኢሴ ጀዋሪ ወልቀበኒ በሬፈመ ጀዋሪ ወልቀበኒ ፒኤችዲ ትንበርባዱ ነፈካት እንደንዳም አበዳ ፍላላ ኡመን ኦሮሞ አሞ ኡመን ኦሮሞ ኡመን ኦሮሞ ዳ ወንጥ ሲንጎተን ኢንሻአላህ ረቢ ወጂን ጀዋር ወንጥ እንዲተው ተኮለን እንጂ ወንጥ እንዲተው እንጂ ወንጥ ተይስ እንጂ ወንጥ ተውስ እንጂ ወማንታን ኦሎላ መቀበል ላይ ሲል
ummata Oromoo isa jaalatu rifachiisuudha. Maal argatu? Seexaanni maal akka inni argatu sinuu beektan. ሰይጣን ሰዎችን በማጋጨት ውሸትን በመንዛት ሰዎችን በማስደንገጥ የሚያገኘው የሰይጣንን ተግባር ነው። እሳት ነው፣ የገሃነም እሳት ነው ሽልማቱ አይደል? just like that ኤርሚያስ ለገሰ ሞቶ ሳይሆን ቀባሪ ኤርሚያስ ለገሰ ምናልባት ሞቶ ወይ ቀባሪ ያሳጣል ወይ ደግሞ በህይወት እያለ ብቻህን መሄጃ ታጠና። አሁን እንኳን ለነገሩ ከቤት አትወጣም፣ ከቤት አይወጣም፣ ቤት ውስጥ ታሽጎ ነው የሚውለው። ወደ ውጪ መውጣት አይችልም፣ ምክንያቱም ከኢትዮ 360ዎች ጋር ተጣልቷል፣ ተባልቷል። የዚህ አይነት ደደቦች ናቸው። ኦሮሞን ወንቲ ta'e tokko illee hin jiru kijiba. Namni kun bara Ameerikaa jira moo hin jiru iyyuu osoo beekanii bareeda. Yeroon geessee nama Minnesota keessa jira. For about 20 days I was in Canada. And ana Canada jiru Minnesota keessatti ICN yeroon geessee qabe yoo isin hin jedhan lakki ani Canada jira kun kijibaa ni beektan jechuudha. Yoo ana ammas jira kun Oromiyaa xiqqoo jiraan. Okay? Torbaan gahee jira. Oromiyaa xiqqoo jira. Oromiyaa xiqqoo bakka hin jiru kanatti yeroon geessee qaban yoo jedhani maal rakkoo qaba? Isinii ifama, ifatti isinii hima namni kenne yoo qabame. Hin dhossinu. Ebalu qabamee jira. Wanti ta'u hin jiru. Yoo guddate mana hidhaa 4 kilooti yookaan bakka caalu san bira deemudha. Nothing else will come. Asitti illee achitti illee jechuudha. Namni du'aa miti kan sodaatanuu du'a. Kan irraan oollee simaami. But namni waan hin uumamne, waan hin taane osoo waa ta'anii waan namaan jedhanii waan tokko waan hin taane namni yeroo gufatu caccabe jedhan kun osoo hin gufanne du'a namaa himan. Okay? Osoo hin gufanne du'a namaa himan. Ermiyaas Laggasa. Ermiyaas Laggasa diina uummata Oromooti. Diina Oromoon tokkummaa kan qabaanne an dhugaa isinitti himan da'u yeroo tokko tokko maal ta'ee adeettanii amma warra akkana odeessu kun osoo boru ganama fuunee rabbii waa fide Abiyyii fi Jawaar walii araaramanii maal ta'uuf deemudha. Hin dhufu jedhanii yaadu guyyaan kun guyyaan kun dhufu jedhanii yaadanii moo what are they going to do? Osoo sunumti ta'e. What? Tell me mee maaluma godhu jedha keenya. Osoo Maarromaa fi Abiyyi araaramanii TPLF wajjinuu araaramanii Geetaachoo Raddaa waliin araaramanii osoo silaa namni of jabaata beektani Oromoon jabaata alagaa daran. Addunyaan illee gosa biraa taate waan hundatu Oromoon jabaata hin beekna. Islaamni illee Islaama jabaata, Kiristaanni illee Kiristaana jabaata. But here is my question jira kenna. Boruma ganama osoo Abiyyiif Jawaar, osoo Jaalmaarroodhaaf Abiyyi araaramanii, osoo Lammaadhaaf Abiyyi araaramanii warri har'a oduu akkana oofan kun maal ta'uudha? Maal jedhu? Okay? Hopefully looyerootni Oromoodha osoo jiraatanii amma dura waa jennee turre yeroo isaan ololan taane saba maqaa sabaa balleessanii jarri kuni koortii dhaabbachuun jaraa hin hafu. Trust me. Hundi keessanuu guyyaa tokko looyerri Jawaarii yeroo mana koortii isin dhaabe manguddoon barbaadinaa. Manguddoon barbaadinaa dhugaa isinitti himaan. Guyyaa tokko yoo Jawaar maqa balleessummaadhaan koortii isin dhaabe manguddummaan barbaadinaa maallaqaan kanaallee sii kenninan jedhina. Ermiyaas Laggasa maal godhe yaadattanii yeroo Itiyoo 360 keessaa dabarsinaan qarshii hanga kanaa maal hanga kanaa jedhanii wal kissii waliin naqan tokko. Millions wal kassasuu bara. Millions yeroo nama nyaatan akkatti nama nyaatan waraabiyyi yeeyyii yeroo wal nyaatan rabbi isinitti hin fidin. Namni yoo wal nyaatan illee ofirraa cadhisee nagaan ta'a. Jawaar ammoo isaan gargaaruu malee, isaan qaruu malee, akka isaan mindaan isaanii ittiin furdatu isaan godhu malee guyyaa takka hamtuu isaanii illee dubbatu jara keenya. Sangallee. Hamtuu isaanii isaa dubbatu guyyaa tokko argee hin beeku, dhagee hin beeku. Garumaaf jibban nama kana. Hayyu kaa. Hayyu. Deebii isaa deebisuu hin danda'an. Gaafii inni kaasu, rakkoo inni karaa agarsiisu, ummanni dammaqee filannoo itti dhufutti caamsaa isaanu kana ummanni nu kuffisaa. Filamuu hin dandeenyu ummata biraa amantii dhabna saba jedhuun olola oofaati waan Jawaar jedhu ajandaa jijjiiraadhaan. Ajandaa ji'oopolitiksii sana fuudhaniiti amma ajandaa maaliitti galchan?
አጀንዳ ጀዋር ሂዳሜ ጀዋር መቃን በዴ ጀዋር የካ አከሲ አርገሜ ኮምፒውተር እሳ ኬሳ ዋን አከሲቱ በኤ so many things. This is all agenda divert gochu yaadu. Kanaaf Oromo focus on your objective. Kaayyoo keessan irratti focus godha. Kaayyoo keessan irratti focus godha. Kanaafi ummanni Oromoodhaa bal'inaan wanti alagaan yookiin dhageeffadha. Yeroo tokko tokko nama tokko yoo du'ee isaa agartu namichi sun hin du'u umrii dheeraa jiraata. Umrii dheeraa jiraata. Osoo Jawaar ni hidhama jedhanii hawwan boleessoo isti baakkaachuu ni gabu. Jawaar እኮ 40 ቀን በረሃብ ራሱን ከምግብ ራሱን አግዶ 40 ቀን እንኳን ረሃብ እኮ ሊገለው ያልቻለ ሰው ነው። በፈጣሪ ኃይል ረሃብ እንኳን ሊገለው ያልቻለ ነው። አሁን አንተ ታሰረ ቢታሰርስ ለጀዋር እስር አይደለም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየውን ነገር እናውቃለን። አሜሪካ ምን ትራምፕ ለስልጣኑ ፈርቶ የሚያስረው መሰለ እንዴ? አብይ እኮ አይደለም አሜሪካን እየመራ ያለው ትራምፕ ነው። ሪፐብሊካንስ ጀዋርን ቢያንስ አሜሪካ የምታደርገው ኢትዮጵያ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያን እንዴት ቀጥለጥ እናርጋት ብሎ ሊያማክሩት ይችላሉ። ምክር ከጀዋር ሊቀበሉ ይችላሉ። ኦኬ እንጂ ጀዋርን ሊያስሩ አይችሉም። አንተ ሌባ፣ አንተ የሆነ ነገር ቢያገኙብህ አሁን ምናልባት ተደብቀ ነው ቤት የምትለው። አይሲስ ሰፈር ውስጥ በነበረበት ጊዜ አንድ ቀን ወጣ ብልሃል፣ አንድ ቀን እንደ ወንድ ወጣ ብልሃል። ኮልኮሌ። ስለዚህ ጀዋርን የምትጠሉ ኦሮሞነትን የምትጠሉ ናችሁ። ለጀዋር ጥላቻ ያላችሁት ሁለተኛው እስልምናን የምትጠሉ ናችሁ። ጸረ እስልምና እስላሞች ነው። በቃ ከእስላም ውስጥ አንድ ጠንካራ ሰው መውጣቱን አትፈልጉም። ከሙስሊም ህዝብ ውስጥ ምናልባት የአንተ ሃይማኖት ተከታይ ክርስቲያን ቢሆን ኖረው አማራ በሙሉ ከሱ በኋላ ነው የሚሰለፈው። ዲቃላው በሙሉ ከሱ በኋላ ነው የሚሰለፈው። ሐቁን ለመናገር ተጋሩ ከሱ በኋላ ነው የሚሰለፉት። ጀዋር ክርስቲያን ሆኖ ቢሆን ኖሮ ጀዋር ባለውለታ ነው ለዛች ሀገር እንጂ ጀዋር እንዳንተ አይነቱ እንደ ኤርሚያስ ለገሰ አይነቱ ሌባ አጭበርባሪና ከ15,000 አባወራ በላይ የቱለማን ህዝብ ያፈናቀለ ሰው አይደለም። ቅናት ነው እንደሚያረጋችሁ፣ ቀንታችሁ ነው፣ ግን አትችሉትም። አላህ already gave him what he wants። ፈጣሪ የሚፈልገውን ነገር ግርማ ሞገስን ሰጥተውታል። በቃ አለቀ። አምናችሁ ተቀበሉ። ጀዋር ኑርልን ነው የምንለው እኛ። ለምን ጀዋር ሱሙን ይሻ ያገዛልኝ ለኔ ሐቁን ነው የምነግርህ። አብረልን በላ አብረልን ጠጣ እንችላለን፣ ግን ከጀዋር ሱሙን የሱሙን ይሻ አልጠብቅም። እናንተ ግን ከአብይ አህመድ ከቤት ክራይ፣ ከአብይ አህመድ የሚዲያ፣ ከአብይ አህመድ ደሞዝ፣ ከብልጽግና ሁሉን ነገር የምትጠብቁት። ለዚህ ነው ሰዎች ባላጠፉት ጥፋት ጥፋተኛ ሰዎችን የምታደርጉት እንጂ ጀዋር has done nothing wrong other than speaking the reality, the truth። ለኔ ላይ መቸኝ ይችላል ጀዋር የሚናገራቸው ነገሮች፣ ላንተ ላይ መቼ ግን እውነቷ ነችና ዋጣት። ከእንጀራ ጋር ከሽሮ ጋር ቀላቅለ ዋጥ አርጋት። እማታቆም ከሆነ ግን ኤርሚያስ ለገሰ ያቺ የቀመር ዩሱፍ ጊዜ እንትን መጨረሻ ዋርኒንግ ነው የምሰጥ። የመጨረሻ ዋርኒንግ ከጀዋር ጭንቅላት ላይ ከጀዋር አጀንዳ ላይ ማትወርድ ከሆነ ባላሰብከው ሰዓት እንዳላሰብከው ትሆናለህ። ባላሰብከው ሰዓት ምናልባት እኔም ትንታ ሊሆን ይችላል። ወንድሜ በትንታ ለምጠፋ ነገር ለምንድን ነው የሰውን ስም የምታጠፈው? ምን አደረገ ኦላ? የኦላን ስም የምታጠፋው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምን አድርጎ ነው ስማቸውን የምታጠፋው? ከአንተ ምን ይፈልጋሉ? እንኳን ከአንተ አይደለም ከኔ የሚፈልጉት ነገር የለም አላቸው የራሳቸውን። ምን ስለፈለጉ ነው አንተ የነሱን ስም የምታጠፋው? ወደ አዲስ አበባ ከተማ ገብተህ ግማታ እናንተ ያገማችሁትን ለመቶ ምናምን ዓመት የሚኒልክና አማራ ሲመራ የነበረ ደርግ ሲመራ የነበረው ቲፔለፍ ነበርክበት።
ግም ከተማ ነው ያስረከባችሁት ለአብይ። እውነቱን ለመናገር ግም የገማች ከተማ። ዛሬ ከተማ ጥሩ ስለሆነች በቃ ሰውየው አሸነፈ። እናንተ ያልሰራችሁትን ነገር ሰራ ነው በቃ። አብይን የወደድክም ጠላህም ሰርቷል። እናንተ 30 ዓመት ስትበሉ የኦሮሞን ህዝብ ስታፈናቅሉ ስትቦጠብጡ ኖራችሁ በጥቂት ጊዜ አብይና አዳነች ቀየሯ ከተማን። እኛም ችግር የለብንም፣ ይሄን ችግር የለብንም። ግን ዛሬም ከተማን ለመቀየር ተብሎ የኦሮሞ ህዝብ ያለምንም ካሳ መፈናቀል የለበትም ከማንኛውም ከተማ። ለአማራው ጉባኤ ከካሳ እየተከፈለ ወደ ኦሮሞ ሲደርስ ደግሞ ካሳ የሚጠፋበት ምክንያት የለም ነው የምንለው። ለእነ ብልጽግና ለእነ ሽመልስ አብዲሳ ሽመልስ አብዲሳ ከአንተ በለጠ ለእኛ ይቀርባል። ምክንያቱም አንተ ድቃላና ድቃላና ንጹህ ኦሮሞ በምን ይገናኛል? ይቅርታ አድርጉልኝ ድቃሎች እዚህ ካላችሁ መናገር ስለሚገባኝ ነው። ድቃላም ሆኖ እኮ ለሐቅ የሚቆም ስንት ሺህ አለ የማያወላወል። አማራ ሆኖ እኮ ለኦሮሞ ትግል የተሰለፉ ልጆች አሉ። አማራ ንጹህ አማራ ሆኖ ለኦሮሞ ትግል ህይወታቸውን የሰጡ ሰዎች እኮ አሉ። እነኚህ ግን ከሰባተኛ ከምናምን የተረፉት ክብር ያለላቸው በቃ ሁሌ በማጋጨት በማምታታት እርድና ይመስላችኋል፣ እርድና ይመስላችኋል። እንገናኝ አንተን ገለባ። አንድ ቀን እግዚአብሔር ያገናኘን ይሆናል። አንድ ቀን እግዚአብሔር ያገናኘን ይሆናል። አንዴ ቢሮአቸው ሄጄ ነበር የአንዴ ዲሲ ለሰላማዊ ሰልፍ እንድከተል። ግን እኛ ዲሲ ባለንበት አንድም ቀን ቢሮአቸው አልገቡም። አንድ ቀን ቢሮአቸው አልገቡም አንተ አራሞች። ስለዚህ ምን ኦሮሞዳ ዋኤ ጆአሪ ኦሎለከሙ ዮ ኦፈን ዶንት ትረስት ዲና ዋንተ የብጀቹ ኦሶ ጆዋር ዋቴ ወሮተ ጀዋር እንደገረንቱ ጀዋር ወንቀ ከና ያረገ ሄጅራ ከናፍ ምን ኦሮሞ ሰገሌታ አፊ ጀና ማንንቴኝ ነው ተስላታ ዘንጥ ብለን ሱፍ ለብሰን አይደለም እናወራ። አንድ የኦሮሞ ምሁር ቢጎዳ፣ አንድ የኦሮሞ ምሁር፣ አንድ የኦሮሞ አርቲስት አንድ ነገር ቢደርስበት we are not going to be quiet. We will be loud and clear. Kanafi wanti inni ta'e tokkolleen hin jiru. Hawaasa Oromoo isin shoorarkeessuudhaa fi olola isin keessa oofuudhaa fi sodaa jawaariif qabanii fi jibbaa Oromoodhaaf qaban achi keessaan garsiisu. Kanaafi tokkoon keessan hin yaadinaa warri booda kana dhuftan. እውነት ቢኒየም ኤርሚያስ ለገሰ እናንተ አካባቢ አይደለ እንደ ያለው? ለምንድን ነው ኧረ ተው አትዋሽ አትሏቸውም እንዴ? በተለይ እዛ ከተማ ላይ ያሉትን ይሄ በቃ ምድረ ገለባ የሆነ ህዝብ ያልተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል ብሎ የሚያው ምን አለበት ብትነግሯቸው? ምን አለበት እባክሽን፣ በእናትሽን እውነቴን ነው የምለው። እውነት ምናልባት አዲስ አበባ ማህበር ካለ እዛ ዲሲ ላይ እባክሽን መልእክት አስተላልፊ። አትዋሹ፣ አትቅጠፉ። ልጆቻችሁ ይታዘቧቸዋል። አብይን መደገፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን ያልተፈጠረን ታሪክ የኦሮሞን ስም በኢትዮ 360 የኦሮሞን ስም በእሳት ላይ ስታጠፉ ኦሮሞን ባላጠፋው ነገር አጠፋው ስትሉ የነበሩ ሰዎች የኦሮሞን መስዋዕትነት ከፍሏል በእናንተ ሚዲያ ምክንያት። ነገር ግን አሁንም በቀመር ዩሱፍ ላይ የሰሩት ነገር አለ። ሌሎች አርቲስቶች እንዲገደሉ ምክንያታቸው እነኚህ እሳት እና ኢትዮ 360ዎች ናቸው። የእናንተ ስራ ነው ይሄ። ተናፊ ዮ ወልደይኒ እኛ አዲስ አበባ ማንነትን እንፈጥራለን ጀዳ። ዛሬ ደግሞ ኦሮሞ ሆነ ተመልሶ። ዛሬ ኦሮሞ ሆኖ እሱም ሰው ሆነና ከአዲስ አበባ ማንነት ከቆርቆሮ ማንነት ዛሬ ወጥቶ እሱ ኦሮሞ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ከኦሮሞ ይወጡና ወንጀለኛ ይሆናሉ። እነ ጃልማሮና እነ ጀዋሪ ወንጀለኛ ይሆናሉ። ከሸለቤ ነገ ቲፒኤልኤፍ ሲገዛ ለቲፒኤልኤስ እንደ ቆርቆሮ ትጨዋለህ። አማራም ነገ ሲገዛ የሆነ ነገር ከሰጡ ትጨውላቸዋል። ዊ ናው ዳት ጋረራ አያላለቱ ተናፍ እውነት እባክሽን እዛ ስላለሽ አደራሽን እነኛ እንደዛ አይነት ማህበር ካላቸው ንገሪያቸው፣ ምከሪያቸው። ኧረ ተው አትዋሹ። ያልታሰረን ሰው ታሰረ ብላችሁ ውሸት ሰው እንኳን ልጆቻችሁ ይታዘቡ። ቢያንስ ቪዲዮ ሰርተን ስለቅ ልጆቻችን ይታዘቡናል። አስቡ ለነገው ትውልድ። ውሸታም አባት አለኝ፣ ጣቃ የሆነ አባት አለኝ፣
ቀዳዳ የሆነ አባት አለኝ ልጆቻችሁ የልጅ ልጆቻችሁ ስሉ ታየኝ እኮ። ሰው ግርማ ሞገሱን ይጥላል። ግርማ ሞገስ ሌጋሲን ያስቀምጣል። ኤልሚናማ ሌጋሲ አሁን ከተማ ላይ የተሰራው ነገር እውነቴን ነው የምላችሁ ሌጋሲ ነው። አዲሱ ኤርፖርት ካለቀ ሌጋሲ ነው። የአባይ ግንባታ ካለቀ አልቋል። ከመለስ ጀምሮ አብይን ጨምሮ መሀል ያሉትን ኃይለማርያምን ሌጋሲ ነው። ምንም ጥያቄ የለው። ጥሩ ነገር ከተሰራ ጥሩ ነው። ዓለም የሚያደንቀውን ነገር እኛ ማድነቅ ግዴታችን ነው። ነገር ግን እኛ ዛሬም ነገር የምንለው የኦሮሞ ህዝብ በደል ሊቆም ይገባል። በቃን። ምኒልክ ገደለን፣ ጡትና እጅ ቆረጠን፣ ጨፈጨፈን። ኃይለ ሥላሴ መሬታችንን ቀማን፣ እርቦና ሲሶ አስገበረን። መንግስቱ ኃይለማርያም ልጆቻችንን በኤርትራ ድንበር ላይ አስጨረሰ። በአምራች ስም መሬታችንን ቤተሰቦቻችን መሬታቸውን ለነሱ ሰጡ። ባዶ እጃቸውን ቀሩ። ወደ ሰፈራ ግቡ ተባሉ ያለ ፍላጎት። ቲፔለፍ መጣ። ሁሉም ለኔ ያለ ሰልፍሽነት አጠቃው። ገደል ገባ። ይሄም መንግስት ያልፋል። ነገር ግን የምታስቀምጡት የሰራችሁት ነገሮች እና አብይ እና መለስ ዜናዊ የሰሩትን ከአዳማ አዲስ አበባ መንገድ ዛሬም እዛ ነው ያለው። ለነገ ትውልድ የሚያልፍ ነው። እያንዳንዱ የልማት ስራ ለነገ ትውልድ እንጂ ለማንም አይደለም። ሆዳችሁ ላይ ከምትበሉ ምናልባትም የትራምፕን ጎልደን ካርድ ከምትገዙበት እንደዛ አይነት ፕሮጀክት መሰራታቸው እፎይ ቴንኪዩ ላለው እኔ ምናልባት ይህን ስል አይን አሌላቸው ጭንቅላት አሌላቸው ቀን የሆነ ነገር ጽፌ ነበር። ዛሬ የሆነ ነገር ጽፍ ሰዎች አብዱረዛቅ ወደ ቤተሰቡ እኔ ከጻፍኩት በኋላ ኮመንታችሁን አንብቤ ነው ስስቅ ያልኩት። ኮመንታችሁን አንብቤ በጣም ስቅ ነው ያልኩት። አይ ዋዝ ኢቫሉዌቲንግ 2025 ምን ነበረ፣ ምን ሰራው፣ ምን ቀየርኩ፣ ምን አገባው፣ ምን አገኘው፣ ምን አወጣው የሚለውን ካልኩሌት ሳደርግ ነው የጻፍኩት ያንን ነገር። ሰዎች ግን የአንዳንዱ ፒፒሎን ነው እንዴ። እኔ በልማት ምናልባትም በትምህርት ቤቶች ውስጥ ያኔ ኢትዮጵያ እያለው በወረዳ ደረጃ እኔ ያመጣሁትን በወረዳ ደረጃ የሚቆጠር የሚዳሰስና ከአቅም በላይ ነው ተብሎ የሚታሰብ ስራ ሰርቻለሁ። ኮምቦልቻ ወረዳ ላይ በወቅቱ የማያካት በቃ እንዴት እስከሚባል እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው አንድ ግለሰብ ይሄን እንዴት ያደርጋል እስከሚባል ስራ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ልማትን የሚሰራ ሰው በሙሉ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አብይ አህመድ የማይካያቶ ገንዘብ ስጡን ብሎ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ሲያቋቋም የመጀመሪያው ደጋፊ ነው ነበርኩት። ኮሚቴም ነበርኩ። 5 ሚሊዮን አሰባስበን ሰጥተናል። ዋይ ዴቨሎፕመንት ለእኔ ትርጉም አለው። ልማት ለእኔ ትርጉም አለው። ልዩ ትርጉም አለው። ልዩ ቦታ አለው። ትምህርት ለእኔ ልዩ ቦታ አለው። እነ ብርሃኑ ነጋ እንደምጫወቱበት አይደለም። ለእኔ ልዩ ቦታ ደሜ ውስጥ ያለ ነው። ከደሜ ለይቼ አላውቅም። ልማትና ትምህርትን ከደሜ አለይም። እኔ እንድናገር የሚያደርገኝ ትምህርቴ ነው። የተማርኩት ንጹህ ያለ ምንም ነገር ምንም ያልተበረዘ ሐቀኛዋን ያቺ ነች። አንተ ግን ለሆዲ ብቻ ልማቱን ስትደግፍ ጥቅምን ማዕከላዊ አድርገ፣ ስትቃወም ጥቅምን ማዕከላዊ አድርገ፣ ያለለ ዜና ስትፈጥር በቃ ዜና ፍጠሩ ስትባሉ ጃዋር ታሰረ በአሜሪካን ምድር ምን ነካ? በጣም ማአት በሚሊዮን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ህዝብ ባለበት ቦታ ውስጥ ሰው ይዋሻል እንዴ? እውነት ታንዛኒያ ላይ፣ ናይጄሪያ ላይ፣ አልጄሪያ ላይ፣ ግብፅ ላይ ብትል ይመስላል። በጣም በሰፊ የኦሮሞ ህዝብ ባለበት ቦታ ያልታሰረን ሰው ወንጀል ያልሰረን ሰው ወንጀል ሰርቷል ብለህ ህዝብን ማሸበር ስታስብ የመጨረሻ ቀዳዳና በቁሙ የሞትክ ሰው ብትኖር ኤርሚያስ ለገሰ ነው። እና ያ የደቡቡ ልጅ ደደበሉትና ማን ደሳለኝ የሚሉት አረ ንገሯቸው፣ በእናታችሁ ንገሯቸው፣ ምከሯቸው እባካችሁ፣ አትዋሹ። ቢያንስ ደግፉ መንግስትን፣ በጣም ደስ ይለኛል። ደግፉ፣ ግን በውሸት አትደግፉ። አከሲ በተረፈ እንግዲህ ወደ ሚኒያፖሊስ አጀንዳ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልንመለስ። ለማንኛውም ኢትዮጵያውያን ይሄ ኦሮምኛን የማይሰሙ ኢትዮጵያውያኖች አላችሁ፣ ኦሮምኛን የማይሰሙ ሙስሊሞች አላችሁ። ሚኔሶታ ላይ ቅዳሜ ላይ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ ነው። ይህ ሰላማዊ ሰልፍ አንታ ኢሚግሬሽን ነው፣ ጸረ ስደት ነው። ጸረ ኢሚግሬሽን ወደዚህ አገር ተሰደን ስትመጣ እነኛን የሚቃወም ወደዚህ መምጣትን ኢሚግሬሽን ወደ አሜሪካ በተለይም ሙስሊሙን እንዳይመጣ ነው። ምክንያቱም የሰላማዊ ሰልፉ ሊቀመንበርና መሪው መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአንን ሲያቃጥል የነበረ ነው።
ሼኮችን እገላለሁ ብሎ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲፎክር የነበረ ግለሰብ ነው። ስለዚህ ያንን እነኛ አይነት ምን አይነት ሰዎች ምን ልበላቸው? ዘረኞች ልበላቸው? እስላሞፎቢያ ልበላቸው? ኢሚግሬሽን ፎቢያ ልበላቸው? አንታይ ምን ልትላቸው? በቃ ፎቢያ፣ በቃ በፎቢያ ብቻ የተሞሉ ዘረኞች ቢያንስ ምን እንዳደረጉ ልንገራቸው። ፎቢያ እንዳላቸው ኔቲቭ አሜሪካንን እንዳሰሩ ሰማችሁ? ኔቲቭ አሜሪካን የአሜሪካን ኔቲቭ የሆነውን አሜሪካን አሰሩ። እዚሁ ከተማ ተወስዶ የት ሊጥሉት እንዳሰቡ እኔ እንጃ። እንግዲህ ኔቲቭ አሜሪካንስ ዩዥዋሊ ኮልድ ሬድ ኢንዲያንስ ራይት፣ ወደ ኢንዲያ ለመጣል አስቦ ይሁን ድሮም በካምፕ ውስጥ ታግሮ ነው የሚኖሩት እዚህ ሀገር እስከ ዛሬ ድረስ። የትኛው ካምፕ ውስጥ ለማስገባት እንዳሰቡ እነኚህ ዘረኞች የዛን ያህል ነው የሰሩት። ኦኬ ሶ ጥንቃቄ አድርጉ። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ሰኞ ድረስ ኡበር፣ ሊፍት እና ታክሲ ወይም ደግሞ ኤኒ ፎርም ኦፍ ራይድ የምትሰጡ ሰዎች እባካችሁ ቢያንስ ገንዘብ ያስፈልጋል። አዎ ቢያንስ ወደ ኤርፖርት እና ከኤርፖርት የሚወጡትን ማንኛውንም ራይድ አትስጡ። አደራችሁን። ሰው ከሆናችሁ እንደ ሰው ማስብም። ምክንያቱም ራይድ የምትሰጡት ለነኚህ ጸረ አንተ ለሆኑስ ግለሰቦች ስለሆነ እባካችሁን ይህንን ራይድ ከኤርፖርት ባለመስጠትና ወደ ኤርፖርት ሰዎችን ባለመውሰድ እንተባበር እባካችሁ። ሶማሊኛ ተናጋሪዎች ይህን ትርጉም ወደ በሶማሊኛ ትርጉሙና ተነጋገሩበት። ኤርፖርት ያላችሁ ኦሮሞዎች፣ ኤርፖርት ያላችሁ አማራዎች ወይም ደግሞ ትግሬዎች ወይም ደግሞ ይህን ቋንቋ የምትሰሙት ማንኛውም ብሔር ብሔረሰቦች እባካችሁን ጥላቻው ለእናንተ ስለሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እናንተን ከዚህ ሀገር ለማውጣት ስለሆነ እቺን 4 ቀን ከዛ የምታነሱና ወደዛ የምትወስዱትን ሁሉ አቁም። you are not gonna get anything but ይሄን ካደረግ ቢያንስ አእምሯችሁ ንጹህ ይሆናል። ይሄ ግለሰብ አሁን አገር እየመራ ያለው ሊመረጥ በነጋታው የምርጫ ዕለት ሚዲያ ላይ ወጥቼ ሌሊቱን ስለፈልፍ ነበር። አትምረጡ ይሄን ፕሬዝዳንት፣ ይሄን ግለሰብ ቮት አታርጉለት ብዬ ስለምን ሲከራከሩኝ ነበሩ። ኦሮሞዎቹ ሲከራከሩኝ ነበር ለሁለት ነገር። ይሄ ግለሰብ ይሄ ወንዳገረድ ምናምን የሚባሉትን ነገሮች ያቆምልናል፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን ችግር ይቀንስልናል፣ ነጋዴ ስለሆነ ኢኮኖሚ ያሻሽላል ነው። ምንድን ነው የተሻሻለው? መኖር እስክጠላ ድረስ ነው አንተን ያደረገው፣ ስደት እስኪጠላ ድረስ። አሜሪካ ውስጥ ይሄ ነገር ይመጣል ተብሎ የገመተ አንድም ሰው የለም። ነገር ግን የመጀመሪያ 4 ዓመቶች ላይ የተደረጉት ያሳለፍናቸውን ጊዜያቶችን በሚገባ ስለማስታውስ አስተማሪም ስለሆን በትምህርት ቤት ደረጃ ምን ነበር የምለው ስለማውቅ ተው አትምረጡ፣ አትልስት ይሄን ሰውዬ ባለመምረጥ አትጸጸቱ፣ መርጣችሁ ከምትጸጸቱ አትምረጡና ይቆጭላችሁ ብዬ ነበር። አልሰማችሁም። ዛሬ ሶማሌ መረጠው፣ ሜክሲኮኖች መረጡ፣ እናንተም አብዛኞቹ ሼኮችና ቄሶች የምትባሉትም መረጣችሁ። ነገር ግን ዛሬ ደግሞ ዱላ ይዞ ነው የተመለሰላችሁ። ገለኒ ከንኬ አከሲዳ ገለኒ ከንኬ አከሲ nama beektaa diina kan keewwate likkii galcha obboleeyso ulee kan keettu si kabachiisa, humna kan keettu si kabachiisa malee galanni alagaa irra, galanni diina irra, galata oolee fi galata naaf oolaa jetta taanaan hin danda'amu. Deenni guyyaa mataa ol qabate isii bofaa fi buutii sani bofa yaadattanii yara keenya seenaa bofaa seenaa bofaa bofni lagana ceesisedhee fuutee yoo isin mataa irratti baattee karaa ittiin deemte mataa irraa isin buu jedhe san akkasi bofa. Namni kunneen ummanni aangoo irra ol bahu bofa. Bofni mataa kan kee irra bahe taanaanin achi gadi bu'uun barbaadu sidda malee. Jeedaltitu irraa buuseemi jeedoo maal jetteen eegadu itti dubbii jeedoo itti himatee jennaaniin awoon irraa buusii kunoo akkanan laga ceesiseenii amma sirraa muu jennaan ayyee dubbii isinii dubbannaa dubbii jilbaan dubbatanii gadi taa itteen gadi buute dhagaa lafa buute buutii lafa buute mallika abbaatii jette jeedoon jedhama. Kanaaf hin filinaa jennee filtanii amma itti baatanii harkumaa waan taane kana hunda nutti fiddanii amma ammootu indaa'e tsatsitaachuu guyyoota arfan kan ammallee kan isin kadhadhuan
Eerpoortii irraa nama hin fuudhina. Eerpoortii illee nama tokko illee hin geessina. Abbaan fedhu makiinaa isaa oofee dhaqee achitti paarkaa godhu. Abbaan fedhu waan fedheen haa deemu san gochuudhaan wal haa gargaarru. Namoota Somaalee, namoota saba biroo kan raayidiidhaan waliin beektan waan garagaraatti waliin beektan yaada kana waliif hiraa. Guyyaa sanbataa kan ammoo even guyyaa sanbataatii miti ani borumarraayyuu isin gorsi ani isinii qabu. Minneapolis deemuu irraa uf qusadha. Yoo deemtanillee of eeggannoon deema. Of eeggannoon deema. Of eeggannoon deema. Probably magaalaan highly secured akka taate jedhamee eegama. Masgiddan ammoo masgiddan jiran iddooleen masgiidni argamu kamittuyyuu poolis yaamtanii poolisni eegumsa barbaachisu akka godhu warra magaalaa fi isteet wajjin mari'adha. Kana gochuudhaan qe'ee teessan tikfadhaa, eegaa, koreen masgiidaa, hooggansi masgiidaa, boordiin masgiidaa, hawaasni ammoo of eeggannoo barbaachisu godhaa isiniin jedha. Ulfaadhaa hedduu galatoomaa. Naaf jiraadhaa. Haalli kun irra deddeebuudhaan borullee karaa kanaas ta'e karaa biraatiinis walitti dhufuu dandeenya. Hanga siif ammoo nagaannaa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti.